Vi nama naravno nećete zameriti jer je jedan mali izlaz i ulaz, pa dok se mi prepakujemo, ali ajde uživamo. A moja drugarica se Nova zove. Teodora. Odakle nam dolazi? Iz Okupala, roditelj poreklom dolazi iz Rogece kod Romanije. Sa Romanije. Sa Romanije? Pa vidi se da si sa Romanije. Dobro, reci mi, šta je to što tebe čini srećnom kad igraš folklor? Pa čisto to da čuvamo tradiciju i da nosimo te naše stare nošnje i da sam sa svojim narodom. Uglavnom mislim, baš me to čini srećnom. Dobro, zašto Offenbach? Zato što volim Kristinu Vašnić. Ko je Kristina? To je naš trener. Jo, dobro, ima dobar razlog, jel? Ajmo dalje. Večeras vi nama prikazujete? Igra iz Bujanovca. Autor koreografije? Milorad Runjo. Ko je napisao muzički aranžman? Slobodan Jerenić. Tvoj umetnički rukovodilac je Kristina, a ti šalješ poruku za sve momke koji te večeras gledaju. Ćao. Kako beše? Nadam se da su razumeli koje treba da razume. Evo, ajde nije samo za momke, nego na čitav svijet. Svejedno gdje ste, bitno je da čuvamo našu tradiciju i da znamo naš jezik, da pišemo ćirilicom, to je najvažnije. Živjeli za ćirilicu i za tvoje zdravlje.
Hvala.